Rondera Imana bigishoboza ibiturere byabishe ntagira umuzokindira nabo aba muri sesere aba muri pesere amafaranga reka tubamarira aba muri pesere amafaranga reka tubafasha kuko biturere muryango Imana irabizi aba muri pesere ibiturere mu Imana irabizi Imana abantu byo bagende ubwire aba muri pesere Rondera Imana bigishoboza ibiturere byabishe ntagira umuzokindira nabo aba muri pesere aba muri pesere amafaranga reka tubamarira aba muri pesere amafaranga reka tubafasha kuko biturere muryango Imana irabizi aba muri pesere ibiturere mu Imana irabizi Imana abantu byo bagende ubwire aba muri pesere Rondera Imana mu nkuru y'agahinda n'akababaro Sendidedefudede umwe witwa wa Kenya wari ukomeye bamufatanye message yamaze kurungika asaga ibihumbi $100 muri $20 mudandaji inshuti na reveriye umwishyikira kwa Neva ugiye kubonamo video hano babanyamurenge bose bagaragaye i Burundi umwe yaratorotse abandi barafunzwe bazira ko batigeze bajya umurenge urumva ngo bahawe ibihumbi $20 abandi vuga $26 babaka impapuro z'inzira bemeranwa ko bazazisubizwa bavuye muri Uvira no mu Minembwe kugaragaza platform ya leta ya Gitega ko ari sawa wakinye iyo diri nimbaya haga wakinye iyo diri niwe wakinye iyo diri abahuza na Everest Ndayishimiye abo bafungiwe i Burundi barimo baratabaza ko babuze ubusubira inyuma kandi amahera barayakoresheje kujya umurenge n'urupfu uyu mupolisi afite message yo kuzenguruka amena amabanga yose abera mu gipolisi ngira ngo ibi nibyo tugiye kuyaga kuri aya manwa isosi yaguyemo ishishi amataguyemo isazi Imana idutabare 5 n'imbabazi TV 3 kandi subscribe cyangwa se sabone like na comment ndakubaniye ku migabane 5 igize isi uri mu Burayi uri muri Amerika uri muri Afrika Rwanda Burundi mwese I love you merci beaucoup Rondera Imana bigishoboza ibiturere byabishe ntagira umuzokindira nabo aba muri pesere aba muri pesere amafaranga reka tubamarira aba muri pesere amafaranga reka tubafasha kuko biturere muryango Imana irabizi aba muri pesere ibiturere mu Imana irabizi Imana abantu byo bagende ubwire aba muri pesere Rondera Imana bigishoboza ibiturere byabishe ntagira umuzokindira nabo aba muri pesere aba muri pesere amafaranga reka tubamarira aba muri pesere amafaranga reka tubafasha kuko biturere muryango Imana irabizi aba muri pesere ibiturere mu Imana irabizi Imana abantu byo bagende ubwire aba muri pesere Rondera Imana bigishoboza Burundi bwagumye bururonka abayobozi no kwita baje ata mbono bafise haje Burundi umuyobozi nibaza bwaronse banyamurenge bapolisi Nyamirama nibagaza wenyene ngoma yacame hajya Burundi kugira bwo none kare byahereye gukura ingoma yacame kuko je ndemera ko nubu haje nsinze amatora je no garukana ingoma yacame ugashobibera umwana oya cyese no umwana twese amatora twoba nk'aba shikirangaje ba mbere umwami agatoga ukunda akava mu yindi miryango akava handi si ngombwa ngo abwe muri uwo mugambo watsinze amatora oya ashobora kubona handi bamwe bakavuga bati se wa Kenya ko yari yegereye ubutegetsi akaba yari kumwe na Ndayishimiye amaze n'igihe yari yarafashwe ubu ngubu kwa mbere nibwo yajyanywe muri gereza ya Mpemba yari amaze igihe ari muri documentation uyu mugabo byamugendekeye gute ariko bakavuga bati muri ngo mu bice yagiye gushoramo imari nk'umucuruzi uri abacuruzi buri hari ukuntu bo ngo bashaka kurya hose nka bwana aho ahantu yabonye imari uburya ngo ntacyo atakora curuzi nkanga wo ku rwego rw'ejana yabonye imari ntacyo atakora arya hose ku buryo usanga no gufasha inyeshyamba ashobora gufasha inyeshyamba agafasha na leta
icyarimwe akavuga tuzatsinda tuzakorana babyita uragira utera irizera n'irizarumba simbizi kuko byose nateye akavuga ati inyeshyamba nizitsinda tuzakorana leta nitsinda tuzakorana. So uyu mugabo rero bikaba bigaragara ko ibi byaha bamushinja harimo n'ikibazo gikomeye cyane kuko umva ntago ari bya bintu bishyirwa mu itangazamakuru. Ikinyamakuru SOS Media cyandika ku makuru y'u Burundi nicyo nabonye cyamugarutseho, ndetse uriya mugabo wundi bari kumwe umanitse akaboko nawe yari minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo ndetse n'inyubako za leta, nitwa Jean Claude Nzobaneza. Nawe akaba yari amaze iminsi ari muri documentation, ntabwo haramenyekana niba kese zabo zihura, hari ahantu zihurira. Gusa mu makuru y'ibanze avuga ko uriya wundi mugenzi we nawe ashobora kuba arimo arashinjwa kunyereza amafaranga ya leta, ariko ubusanzwe nka minisitiri kunyereza amafaranga ya leta ku gufunga ubundi ntibyakagirwa ibanga ko ntibyakagizwe ibanga kuko ahubwo bigaragaza flexibility y'igihugu inshingano gukurikirana. Minisitiri w'ibikorwa remezo n'inyubako za leta mu Burundi izo nshingano zirakomeye. Ukareba kuri za nzu za minisiteri wese n'ibyo ngibyo kureba cyane cyane muri ibi bihugu ibi byacu wenda u Rwanda nirwo rurimo rujya mu bintu bya privatisation cyane. Ibi bihugu byo mu karere uragenda ugasanga ibintu byose biri centralize kuri leta, imitungo ya leta nyine itunga rya leta, kandi leta kenshi usanga ifite asset kurusha liabilities. Aho ngaho rero bita bikugora kuko ntago yabura ahantu ahurira n'amafaranga cyane cyane azivamo niba leta ifite inzu ikodesha nuko. Ahubwo ni ikibazo cyasigara kiri kuri uyu mucuruzi bivuga ko ngo yashatse kurya hombi agakorera leta ariko akorana n'inyeshyamba bisa nkaho zirwana n'iyi leta. Ntibarwanira mu Burundi ariko bararwana, bisaba iperereza ryihariye ariko bakanamenya bakoranye ryari, bakoranye ibiki, cyangwa se we ntiyashobora kuba ari maneko wa leta muri izo nyeshyamba. Byose birebwaho nabyo byarebwaho. Gusa bikaba bigaragara yuko ku bijyanye hari imbere mu gihugu cy'u Burundi uburyo leta y'u Burundi ishobora kuba yafata umuntu ukora na M23 ikintu gikomeye cyane, kiba gikomeye. Abonye no muri no minsi n'aba bandi baje gushimira Neva baracyari Bujumbura uretse umwe. Yewe umuntu yarambwiye yampamagaye nijoro igihe nakangukaga mvuga ntereka ndebe niba koko civilisation yarangiye. Arampamagara arambwira ati rero ukuntu ibintu bimeze atubemora baka $20,000 ngo basubize impapuro zabo z'inzira. Sibyo gutyo muri ubwo buryo bari yase bakaba bakirimo gukora ibiganiro simbizi kuko niyo mpamvu kuko hari umwe wagiye ariko aferi barayirangije kuko bagomba kujya kugira kandi bagiye. Ikindi uwo muntu yambwiye ngo barababwiye, urumva amakuru ye arayambwira nk'umuntu wenda ushobora kubaziranye nabo ari na mwene wabo. Yarambwiye ati ngo bari bababwiye bati mwebwe rero ukuntu ibintu bihagaze muva aho ngaho muzamuke mujye mu misozi miremire mujye kwerekana ko abo baturage nta kibazo bafite. Umwe rero ngo abimenye agenda uko adasezeye nkurikije amakuru umuntu yambwiye, ariko ndaza kongera ahubwo mubaza ndi uwo muntu se yarambutse. Umuntu yarambutse uwo muntu ngo we yarabimenye ibyo ngibyo ko ari byo ngo bari gutegura ngo agenda mbere. Yabwo ndaza kongera mubaza ndi makuru ndebe ko hari andi yampa wenda yisumbuye kuko yambwiraga ko hari ibindi bimenyetso ari bunshakire biza kunyemeza ibyo tumaze kubiguha. Tugereze ntacyo. So ubwo rero bikaba bigaragara ko mu by'ukuri ku bijyanye na hangaha mu gihugu cy'u Burundi nabonye, ariko mu Burundi sigaye bafite n'ama social media. Nabonaga na cya kindi witwa na cya kiganiro cya wa mugabo watwirwana bagikomantingaho, hari witwa Gakunzi Freddy. Cyakwa kundi bavugaga urabona Burundi muri no minsi burimo burashinjwa ko bwatreninze abakamanya mwasana jari abarwanyi barenga 4,000 bamaze kwinjira hariya mu Burundi buri kubihakana se. Ndetse twirwana ikavuga ko banabambitse n'imyambaro y'igihugu cy'u Burundi mu kuyobya uburari. Ubwo rero nabonaga uwo ngo Gakunze avuga ati ibyo ntibibaho.
ni ukuremetanya ubona ko babyita kuremenkanya ubwo ni mu Kirundi ubwo ubona ko ku ruhande rw'u Burundi nabo mu by'ukuri ubona ko birimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo iriya ntambara bayigize yabo. Yego nyakubahwa perezida wa Afurika yunze ubumwe intambara n'ubundi yayihinduye kuva ari na perezida wa East Africa agafasha abasirikare be kujya ku rugamba no gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bakijandika mu bwicanyi butandukanye bwo kwica abanyamurenge ntacyo bibubwiye nyine arakomerezaho. Ni ukuvuga mu Burundi amata yaguye misazi isosi igwamo ishishi. Wa Kenya CNDD-FDD yamaze kumuta muri yombi imushinja ko atera inkunga y'umuvetituru. Uyu mucuruzi mu badede ni ikimenwa bose. Uyu Habonimana nigeze mubabwira nawe ushobora kuba we dosiye bayigejeje mu mpimba nawe ngo unyuruza itunga rya leta ni ikibazo kitoroshye. Uyu mupolisi we yahawe misiyo yo kumena amabanga ku rwego navuga ngo go kumena amabanga ni message yahawe y'ibibera muri polisi. Hano ni muri BSR muri documentation nkuko wabyumvise ndetse n'andi makambi agenda avuga misiyo ye message ye iratomo irumvikana neza cyane yabisaze. Aha rero mu gihugu cy'u Burundi navuga ngo amazi yarenze inkombe ntabwo ari uguturubura so gusara si yaye ahubwo ibiri kuba ni ibiki. Niba neva afata abanyamurenge akabakingirana ngo nabishyuye mujyi murenge mutanga ubuhamya muvuge ko nta bwicanyi nkora ndi perezida mwiza donc mukore publicité ya guverinoma na leta y'u Burundi. Mbaye ahaga kabishyigikira mbaye ahaga Isidore ibi nabyo birimo iby'Imana. Mbaye ahaga wakinyuye idiri yo kwegeranya no guhuza abanyamurenge. Nta wundi muntu wakinyuye idiri ni umuntu witwa Mbaye ahaga yayikiniye neva none ahubwo bibakwegeye akarambaraye. Imiryango mpuzamahanga irahita ihaguruka murabarekura. Nimutabarekura imiryango mpuzamahanga irahaguruka iyo ibaburane kandi murabarekura. Kandi ngaha hondi murabarekura murabaha impapuro zabo z'inzira kandi nabo abanyamurenge n'ubwoko bufite amasezerano buteye ukwabwo buri ukwabwo. Abanyamurenge umuntu bibeshyaho ntabwo abanyamurenge ari abanyarwanda si abarundi. Abanyamurenge barakunderana ndetse ibi ni n'amateka. Abanyamurenge nta munyamurenge wangana na mugenzi we barara mu nzu imwe umwe yabarihira ishuri bose. Satani uri mubi. Abanyamurenge ahubwo nibo Bisirayeli vraiment abanyamurenge gudu. Aba rero bibigarasha bahawe amadolari bagahabwa amayero bagatoragurwa mu bihugu bitandukanye nibo baje kwambika ibara agashinyaguro abandi banyamurenge bene wabo. None nabo bihise bibagaruka umunsi utarira, bihise bibagaruka ijoro ritaracya, bihise bibagaruka bataranavuga ngo n'ibyo biganiro bitarashiramo izi n'indwi zibiri murayasubiza cyangwa mujyi murenge babarase. Kujya murenge ntigishoboka, kujya no muri Uvira hagiye y'umwe ntibikunda. Hamase kandi ese uyu mudede washyigikiraga M23 nuko iri pare ko afite amakuru y'imisi M23 izaza gutera Burundi. Ese niba muvuga ko hari ibihumbi bigera mu 100 by'idolari mwafashe yarungitse cyangwa yohereje, iri pare ko uyu muntu afite amakuru menshi yo muri M23 none muramufunze. Bivuze ko hano harimo CNDD-FDD nyinshi zikorana na Red Tabara, zikorana n'abama 200 kandi harimo mwese gukora ibintu muhubutse. Mbaye ahaga nk'umuntu umukozi w'Imana yajyaga gukina igidiri umupasiteri cyakora winda nini wajyaga gukina idiri yo kugambanira abantu beshyira abantu ngo Neva yagaruye amahoro muri Kongo, abandi bari kurira ko babuze n'ubujya guhaha umunyu cyangwa isabune. Mbaye ahaga
nutihana uzarimbuka indi zagutanga imbere kweri. Ugambanira ubwoko bw'Imana yewe mbaye ahaga shira biraro urava ku giti dore umuntu urimo urarimbura ubugingo bwawe ca mukuri n'ubugingo. Reka kuba umunyepolitike ugambanira abantu. Ibi ni akamaramazi, ibi ni amarira, ibi ni agahinda. Iyi ni inkuru navuga itari nziza ku Barundi by'umwihariko nk'abo muri politike ya Neva. Ni umubabaro n'agahinda nk'uko wabibonye muri video. Wabonye abanyamurenge komande, hari ibintu byitwa gutanga komande. Iyi komande y'aba banyamurenge bahawe amahera cyangwa bahabwa amafaranga. Mbayahaga niwe wakinye iyi diri. Amaze gukina iyi diri akura abanyamurenge bamwe muri Canada, abandi muri Australia, abandi muri Amerika, abazana i Bujumbura, abahuza na Sebarundi. Amaze kubahuza na Sebarundi yaramaze igihe yifuza umuntu wamukuraho urubwa n'igitutsi cy'uko ari kwica muri Minembwe, cyangwa cy'uko ari gukora cyangwa ari gutsembatsemba abanyamurenge muri Minembwe kwa Sematama, ndetse n'uyu nguyu uyu mukoroneri ndamwibagiwe uri guhitinga by'abagabo. Ni ukuvuga rero Mbayahaga idiri ye yarafeyirinze nk'uko wabyumvise. Mbayahaga yarabazanye, aba bagabo bahabwa amafaranga menshi y'umurengera mu madolari ko bagomba kuza bakakirwa kwa Ntare Rushashi muri presidence y'igihugu cy'u Burundi, bakemeza ko Ndayishimiye ari umwe warokoye, ari umwe ukunda abanyamurenge, ndetse yabo Burundi butariho baba barapfuye bagashira. Ngira ngo ibyo bavugaga nibyo babwiwe, ibyo bavugaga nibyo bari bahawe. Disikuru zose zatambutse zari izabo 100%, ntabwo zari izabo, ahubwo zari umupango w'u Burundi. Babaha amahera menshi ko bazajya muri Uvira, bikarangira bageze no muri Minembwe gutanga y'ubuhamya témoignage, hakaba itangazamakuru ribasangayo bakayobya uburari, bakagenda babikora uko. Aba banyamurenge rero byaje kurangira i Bujumbura ibyo basabwe byose barabikoze, ariko kujya muri Uvira hagiyeyo babiri niba atari umwe. Imurenge ho nta wahageze ngo agire ikiganiro agirana n'abene gihugu b'imurenge. Byarafeirinze, biranga, birapfuba cyangwa se birananirana, biza gukurura akaga rero kuri Sebarundi, cyangwa bikurura umubabaro n'agahinda kuri Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubwo Sebarundi uyu nawe kubera amafaranga menshi batanze babafungiye i Burundi, inzego z'iperereza z'u Burundi zabataye muri gasho, ubu barafunze, nta usohoka nta winjira, bararinzwe bihambaye ngo u Rwanda rutabiba. Ni ukuvuga b'abanyamurenge wabashije gucika n'umwe, ni nawe uri kubatabariza ko ikipe uko yagiye i Burundi yose iri mu mpimba, ariko atari impimba ya Musaga, atari no muri documentation. Ni kwa kuntu ushobora gushyira abantu muri hoteli ukabafungiramo ku buryo bo bari guhiga amafaranga ngo agera ku bihumbi 25 by'idolari. Uretse ko nabonye arabavuze 20, ariko jya makuru na rose nuko basabwa ibihumbi 20 by'idolari bakabona guhabwa impapuro z'inzira bagasubira iyo bazananye, kuko impapuro z'inzira zabo zifitwe n'igihugu cy'u Burundi. Ku mipaka ntibemere kuhagera, no hanze ntibikunda, nyaho weretswe. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo isosi yaguyemo ishishi, amataguyemo isazi, hama isosi iguyemo ishishi. Mbayahaga rero mpamya ko ntabwo yabaye nk'ubagambaniye n'ubagurishije, ntabwo yigeze aguma ngo abadiringire cyangwa se abatabarize cyangwa se nabigema nabishyurire. Ni ukuvuga n'aba banyamurenge nabo misigi imwe barayujuje, indi irabananira, n'iya gatatu irabananira. Ubwo bakoze imwe, ayo bahawe bivugwa ko bo bayahaye imiryango yabo, andi bakayikenuza, andi bakayifashisha mu kugira ngo bavuge ko abanyamurenge baguwe neza, bamerewe neza. Kandi urumva nawe gutinyuka ugasebya u Rwanda, ugaharabika u Rwanda ko ari rwo rubi, abanyarwanda ari bo babi,
nta mafaranga menshi, iyo ntabwo ari diri wakina ngo uyikine ku giciro giciriritse cyangwa kigufi, ahubwo aho haba harimo agatubutse. Niyo mpamvu rero aba bashinga ntahe ntabwo wabava mu nzara. Hano harimo Gisekedi, harimo Mbayahaga, harimo Ndayishimiye, nibo bantu bari muri iyo diri yo kugira ngo Abanyamurenge bavuge. Inkuru ibabaje y'agahinda nanone ni uyu mupolisi wakijijwe, ariko akijijwe amena amabanga yose ayo muri Beseri. Kandi niba hari ahantu hari ibyaha byinshi ni muri Beseri, n'ahantu hitwa muri documentation mu rwego rw'iperereza. Niba hari ahantu hari ibiturire bikuriye ahandi ni ahangaha. Uyu rero yarakijijwe, Yesu amuhinduye nka Sawuli, arimo aragenda avuga ngo nakijijwe, ibiturire mwariye ntacyo bizabamarira. Nawe yarabiriye, uretse ko we yarihanye n'Imana yaramubabariye, ariko nawe ari mu babiriye kandi uyakorera muri Beseri. Ariko uyu mupolisi yaranyandikiye ambwira umuhamagara Imana yamuhaye ko agiye kuzenguruka nawe u Burundi avuga ubutumwa, akazenguruka igihugu cyose avuga ubutumwa hasi hejuru. Kandi nibyo nanjye ndamushyigikiye. Bravo. Kuko gukizwa nicyo bivuze. Aha rero urabona abapolisi bari kumwe nawe bamangaye, cyangwa se bumiwe, cyangwa se baguye mu yabira, babuze ubumuhagarika, babura n'ubumufata, babura ubumusitopa. Nawe rero arimo arabazenguruka amata. Imana irabishe, Imana irabarimbuye, ibiturire byanyu, ubugome bwanyu, nyine ari gusemerera. Mu Kirundi kuvuga ubutumwa mu ibarabara byita gusemerera. Hariya hari imiduga, hano ni muri serivisi ndetse ni mu kigo mo imbere, ndetse hari muri Beseri mo indani. Ubwo rero yakamewe n'umuntu uri hehe mu muduga mo imbere, amare kumufata ifoto iriho, ubwo ni kamera record, kumufotora nyine unafata amajwi. Natwe twabirose se, wagize ngo biroroshye abadede. Niyo mpamvu ngaho reba, uyu ni umupolisi yiyahuye hano, yatimbye, ari kuvuga ati mushake mu nyice, ntacyo sigaranye, mushake mu mbambe, mushake. Yuzuye umwuka wera, homboka cyambo cya mukongomani. Uyu rero ntabwo biza koroha. Amakuru y'igipolisi yose arayafite, kandi kuyashyira hanze ni itegeko ry'Imana. Kuyashyira hanze ni Imana, nta kindi kintu kindi. Bivuze ko uyu mupolisi ari mu mazi abira mu buryo bwa Kayizari, ariko ubugingo bwe ari kuburokora. Ngaho se zambonera kure n'izize zitukana. Uyu se si umwe uri kuvuga ko abapolisi bafite icyaha cy'ubusuma, cyaha cya ruswa. Ntushobora kurengana ku mupaka abapolisi batakwambuye ibyo ukuye Tanzania cyangwa mu Rwanda cyangwa n'ahandi, uca ku mupaka mukabigabana. Abapolisi uratambuka utabapfumbatishije ntiwongera kuhanyura. Ibiturire biri mu bapolisi n'ubukene n'ibibazo. Uyu rero amarira ye n'agahinda ke Yesu yamugize umusazisha, Yesu yamusarishije ibisazi bya mwemu yera mugabo. Koko ibi ntabwo ari iyaye, ibi ntabwo ari mu mubiri, ibi ari mu mwuka. Ariko ari mu mwuka, ubujigitifu ashyira hanze amabanga y'inyamiramabi. Ari mu mwuka. Imana iguhamagara mu muco wanyu, mu gihugu cyanyu, umena amabanga y'ibyo ujejwe n'abo ujejwe n'aho wabarizwaga. Mu gisata yari arimo niho ari guturika agahomboka, akavuga ibiberamo. Arimo arababwira ko mwica, arimo arababwira ko mujya ibiturire, arimo arababwira ko mwiba, arimo arababwira ko murenganya abantu, arimo arababwira ko nyuma y'ibyo byose muzarimbuka. Mesaje ye ni ukwihanisha abapolisi. Mesaje ye ni ugutera akamu abantu bakora muri Beseri, abantu bakora muri documentation, abantu bakora mu ibarabara, abapolisi, abantu bakora kuri aeroport, abantu bakora ku mipaka. Mesaje ye mwese iri kubabwira ngo mushyire agapira hasi mukizwe, nimudakizwa muzarimbuka. Urahumiwe kiranka.
niyo mpamvu rero nakubwiye ngo kwa Sebarundi isosi yaguyemo ishishi isazigwa mu mata. Bivuze iki? Bivuze ko politike ya Neva ni ibintu bidafite urutonde, bidafite objectif, bidafite n'umurongo. Umuntu wese arugaranwe, ariko mumurekuye yavugasha yabatahanze kweri. Ibyo yavuga ni amabara n'amahano. Niyo mpamvu nibi uri kubona uyu mupolisi ari gukora. Uyu mugwiza atunga watawe muri yombi wa Kenya uha inkunga M23 suwa muri CNDD-FDD ni indani. Narababwiye ngo abadede mugira ibyitwa michezo ya ndani. Uyu wafashwe ari mu badede m'imbere bitebya indani. Biravugwa ko M23 amaze kuyitera inkunga isaga ibihumbi bigera muri 80 by'idolari, ndetse yemerewe umwanya uhambaye muri CNDD-FDD ngo ubwo M23 izahiri ku butegetsi bw'u Burundi. Uyu mugabo ngo azahabwa umwanya uhambaye. No kuvuga uyu mugabo CNDD-FDD yaramuretse yikoreramo abo umudandaji uri ku rwego rwo hejuru, international, ufite ibicuruzwa mu gihugu no hanze y'igihugu, ariko nawe izo profit ubwo urumva bo niba bavuga ko yaba yaratanze ibihumbi 100 by'idolari atera inkunga uyu mutwe w'abagwanyi ba M20, mu busanzwe byaba binarenga ibyo bihumbi. Koko niba hari message avugana na Sultani Makenga, yandikirana na Makenga, iri pare ko harimo ibindi bintu mutaramenya. Yenda se urumva bamushyize mu iperereza, bamujyanye mu iperereza ko harimo amahinyu, kandi inzego ntabwo ziri kusobanura cyane. Ahanini biri kuvuga ko hari uburiganya, hari amanyanga, hari ibintu biri michezo ya ndani. Aba badede cyangwa CNDD-FDD bamaze gutahura no kumenya ko uyu wa Kenya ari umuterankunga wa M23, akaba umuterankunga wa Red Tabara, kandi akaba azi neza ko ingoma ya Sebarundi irangiye ihenutse cyangwa se ihirime. We rero navuga ngo ni bya bindi nyine, iyo udasenga ugira inzira nyinshi. Wari kuvuga tese iyi CNDD-FDD nihirima nzajya, nibasenyuka nzajya, reka nishakishirize umutaka n'ubwugamo mbagarire yose. CNDD-FDD niva ku butegetsi abangaba Imana nibaha igihugu, nibo nzasigara nkorana nabo. Nose wagize ngo muri CNDD-FDD benshi ntibahari mukorana na Red Tabara, ntibahari mukorana na M20, ntibahari mutanga amakuru hanze, ntimurimo muri CNDD-FDD benshi mushyigikiye ko Sebarundi yakeguzwa. Rero amafaranga menshi mu Burundi ibintu byarasambaguritse birasandara. Na Nevubwe afite ibindi bintu ari gushyigikira, Reverien afite ibindi arimo, Denise Bucuma afite ibyo arimo. Hano rero uriya ushinzwe inyubako za leta na amafaranga yanyereje, na amafaranga yibye, ndetse aza gufungwa. Ndayubaha Angelique Ndayishimiye nari nabibabwiye, ariko we ntibirasobanuka. Mpamya ko we batamushinja iby'inyeshyamba, ariko ntabwo nawe yihaye menshi cyangwa se yikoreyemo menshi. Uriya mugore abona agiye kumurusha amahera cyangwa se amafaranga, baba bamushyize nyine muri ndakemeye twa tuzu twitwa impimba cyangwa gereza. Uyu wa Kenya ari mu mazi abira, washobora no kwicwa. Uyu muntu CNDD-FDD yafashe ngo aratera inkunga abagwanyi ba M23, ngo aratera inkunga abantu bica igisoda, bakica bagahombya Uburundi, bakamenasa Uburundi. No kwicwa ashobora kwicwa. Nuko yenda ari umugwiza atunga, kandi yari n'inshuti na Reverien, koko nanjye icyo cyo ndacyemera, ndamuzi. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye muri CNDD-FDD mu buryo budasanzwe kandi mu buryo buhambaye. None ubwo ni babiri muri uku kwezi kwa gatatu no kwa kane bamaze gutabwa muri yombi, noneho bakagirizwa n'inzego z'iperereza ibijyanye n'ubusuma n'amanyanga. Wibuke rero uzurebe wa mupolisi wari uri gusemerera avuga ibijyanye n'ibiturire n'ububandi cyangwa n'ubujura cyangwa n'ubusuma.
kandi ibi aba babikora se bagendeye kuri nde? Sebarundi nawe aranyuruza amahera, Reveriyani akanyuruza amahera. Ninde murongozi w'i Burundi wanywera ku gikombe Yesu ari kunyweraho ko atiba, ko atanyuruza, ko atariganya, ko atambura, ko adahabwa ibiturire? Ninde wanywera ku icyo gikombe? Ni bakeya barahari, ariko abandi bakomakomeye bose ku giturire, kunyuruza amahera ya leta, itunga rya leta, batiba igihugu cyari cyarateye imbere.